Yesu yuko nasema, aseme kila pando ambao Baba yangu wa mbinguni akulipanda litangolewa. Mimi sijui maisha yako shetani aishapanda nini, sijui maisha yako wewe peke ushapanda nini, lakini Biblia inaniambia kuwa kila kitu kenye Mungu akupanda katika maisha yetu kitangolewa. Kila kitu kenye shetani alitia ndani yako, kila kitu kilitilia ndani yako kiko kinyume na mapenzi ya Mungu, kiko kinyume na wazo ya Mungu, nataka nikwambie kwa siku ya leo Mungu anasema kitangolewa. Inaweza kuwa ni magonjwa ambayo shetani analeta ndani yako, Biblia inasema bitatoka. Inaweza kuwa ni udhaifu, inaweza kuwa ni kutokuendelea, inaweza kuwa ni kukataliwa. Usiangalie sana hali yako, lakini kwa najiuliza swali, hii hali yangu ambayo iko ni Mungu aliipanda ama nimeipanda peke yangu? Hii hali yangu ambayo niko nayo, hii maisha yangu ambayo niko nayo, ni shetani ndo aliipanda ama ni Mungu? Ukigundua kuwa ni Mungu ndo aliipanda itabakia, lakini kama sio Mungu ndo aliipanda itatoka katika jina la Yesu Kristo. Japokuwa inakuumiza sasa hii, japokuwa inakubana sasa na kuhuzunisha, lakini ikiwa ni pando ambalo sio la Mungu litangolewa, na kwa jina la Yesu Kristo iwe hivyo juu ya maisha yako. Mungu akubariki.